Hello guys, welcome back kuri Patience TV show nk'ibisanzwe. Get ready with me. Ahangaha twe tugiye koza imodoka, twe tugiye muri car wash. Aha rero umugabo yari arimo yandika kuri mashine kugira ngo babe batwemerera kuba twakinjira kogerezwa imodoka. Mashine hari ibibazo ikubaza, yamara kubikubaza ukagenda ubisubiza, harimo no kwishyura, wishyura na card. Ahangaha rero ndimo nkura ngo mbereke uburyo amafaranga baduca kugira ngo twogeshe imodoka. Ibintu byose byaha bikoreshwa n'amamashine, ni tekinike ha. Okay, aho ngaho rero yaramaze gushyiramo ikarita, barangije baratubwira ngo turakoze gukorana nabo. Hanyuma haba hari akantu, nimba hirya murimo murareba neza, hari akantu kameze nka bariyeri, nta muntu wayicaho igihe bitakunze ko yishyura. Ahangaha rero bari batwemereye, batubwiye ko tubaye successful. Hanyuma turakomeza imbere, murabona ko hari handitse ngo car wash. Hari n'abandi benshi cyane bashaka koza imodoka zabo, kuko mubizi turi mu gihe cy'urubura, turi muri winter time, haba hakonje, haba hari imicanga bamena ituma ahantu hageze amasnow, imodoka zimwe na zimwe zibasha gucamo, ko ntabwo bahagarika akazi abantu. Hanyuma rero ubwo twe tuje kogesha imodoka kugira ngo imicanga cyangwa se amabuye yagiyemo hasi avemo, abe cleaned. Aho ngaho murabona izindi modoka nazo ziri inyuma yacu zije kozwa. Hanyuma rero aho ngaho handitse ngo entrance, bari batubwiye ngo nitwinjire, tugenda dukurikirana. Iyo tugeze aho ngaho, abo bagabo ubona barimo barasigaho ibintu bimeze nk'amazi, haba harimo omo, harimo n'indi miti ishobora gukilininga imodoka. Ubwo rero twagize gute, twarinjiye, ubwo nitwe dukurikiye murabibona. Ubwo twarakomeje baraduhamagara, natwe tugerwaho. Ntago hano muva mu modoka guys, twagumye mu modoka. Imodoka iyo igeze hano hantu mubona turi, iritwara nta muntu uyikoraho. Ubwo bamaze kudushyiraho ayo masabune, aho ngaho umugabo arimo aranyereka ati dore sinyifashe, niyo irimo irijyana. Nimba mwarageze kuri airport, abantu bamwe murabizi ko tugiye muri checking, hari ukuntu imodoka igenda ikijyana ku bimashini byabo. So aho ngaho rero barimo baradukorera, barimo baradushyiraho ya miti yose. Hanyuma turakomeza, abo bantu babiri, abo basore babiri mubonye nibo bashinzwe gukora ibyo ngibyo byo gushyiraho imiti. Hanyuma rero babirangije, imodoka yakomeje kwitwara imbere. Hanyuma hari ibintu bishinzwe koza imodoka, ibyo bintu mubona by'ubururu n'umutuku nta muntu ugikoresha, nicyo cyonyine ubwacyo, ni mashine iraza ikoza imodoka yawe, bigahanagura bigahanagura bigahanagura. Murabona ko birimo birahanagura n'imbere, byose nta muntu ubifite, nibyo ubwabyo bubyikorera. Hanyuma guys twarakomeje rero, kirakomeza kirunyuguza kirunyuguza kirunyuguza. Aho ngaho kimwe cyatumeneraho amazi asa neza. Aho ngaho ni ukugira ngo bongere bace mu kundi kunyuguza. Tukimara kunyuguza, aha ngaha tugeze, tugiye kwinjira muri dry, bagiye twinjiza aho imodoka yawe yumukirizwa, ukavamo imodoka itajejeta amazi yumutse. Ubwo twarakomeje, tumaze gukomeza tuba twinjiye aho kumukiriza, ngira ngo murabibona. Bariya nabo uriya ni wa wundi w'imbere, uw'imbere we yari arangije schedules. Murabona ko hari umwotsi, uwo mwotsi ni uwumutsa ibirahure by'imodoka bikikorera cleaning. Nukurikira neza ngira ngo urabibona. Aho ngaho rero twarakomeje imbere, turakomeza ubwo ngaho turimo turaca muri drying, irimo irumutsa yumutsa, haba inyuma haba ibirahure, murabibona neza. Ubwo twarakomeje, ubwo yari maze kutwumukiriza, aho ngaho ngira ngo y'amazi mwabonaga noneho murabona ko atakiriho. Guys, ibintu by'inaha byose ni ibintu by'iterambere. Hariya nimba mukurikiye neza musubije inyuma ho gatoya, hari ahantu nazamuye kamera ndi kubereka imashini yumutsa. Aho ngaho twari dusoje, turasohoka, n'abandi nabo bakomerezaho inyuma yacu. Tukimara gusohoka rero, nasohotse mu modoka mfite amatsiko yo kureba ukuntu imodoka yacu imeze. Guys, imodoka twajyanye uburyo yasaga n'uburyo nabonye byari bimeze, biri total different, kandi nta muntu uyikozeho, ari biriya bintu byonyine byose.